Kakurano joto naisoye tomode no Kaubru bai video Snam ye Tuibi di ye jenaro comments bangma keo ke like hanayo chini Bromnangyouh Khunoti Reang bongje kok borok bai video Snam ye bo financial census ne mawo the self enumeration ni process ono 2 years samo aboma kauno 2 year naro public rok bangma no chai yang pai hat mami ke Kaubru bai kau sayamani kok borok bai sayomi hiye ke abodi no arpo oje chini niya salhanis kango video phonaro na yenukna in channel fo chini je Madam DMU ma bongje kauri mo Kaubru bai for video Tuibi nai aro mi sisa naro nai singe tongde nge samode no dini ni salo ke Kaubru bai ke videos namye no bini Facebook page ho cha update kamoro chung nai nu sauke ha ke abo je saye tonai ka uchi ha chini Bromnangyouh Khunoti Reang bong chau no uchi ha Kaubru bai ke videos nam phiye dini ni salo ke Facebook page wo uchi ha no publish ke ri ha kabon bo pandawo puilawo chini Madam chini Chandini Chandran Madam Buno Bari ke khakchang mo kauma sapio khaboni logeyo tre bochini Bromnangyouh Khunoti Reang buno phono khakchang mo kauma sapio mami ke browni sautai mobile ake no public ronim chu mobile ke ye tinyo ton chini mani kau bai sai ke ye self enumeration ni kauro no akhaboni process no khayo nai bai ake nais ni lau nai jora mai moni bau pandawo khabon bau pandawo borang asputre kauk bangma sani chongya naro self enumeration break ke nai ake finance salwa tini 16 ake khna inchio ke start seun tong ha khna inchio ke chungsa sawo online census ke mai mochini no to ye mobile smartphone laptop desktop computer je bai phone chung ke ye lamayu chungsa sawo registration ke ye no saha nimsio je nangmo details of fill up ke ye self enumeration complete ke to chini census no complete ke mayu ke abodima joto so process no chini Kaubru bai ke sai ke sayek nari tongo chini Bromnangyouh Khunoti Reang kabun ba pandawo tre boro ang abuni kauno te explain ke ye no khuko to ni nangya chini yo bungje sayek nari mo browje sako yek nari mo process aboro no chung kaham ma ke khunju kukru ke khnaye snungye la lainai ake chung sasawo abno naye no chung sasawo self enumeration for registration ke ye complete khlaina ye no joto no makabo pyu ke to naro video naye naide video kaham ke ne asin ke naro abono tre video rutu to ni nangnaya naro sasawo kaham ke nchiye no ke lamane je samoha mobile se runai ake lekha pora mthai sni nei bro role tete tha kau ke naro bo video nai pe moni loge yo no sasawo abo self enumeration kenai ba sasawo census complete kenai he chong ha sing ke dini ni chingyo naro abo maya khonai mami ke tinyo ke date 16 ko ke abo ke 17 July chingyo 31st July ni jorawo se abo self enumeration ke khemai nai khaboni bo pandaw naro khnai ni chingyo start khedi khnai ni chingyo asing ke abo joto so portal website no khusanai chini Tripura ni bo pandaw fo ke khnai chingyo asing ke chung complete khemai nai ke basuno ko 17 July chingyo 31st August ni chingyo chung boma process no complete khemayo chini mobile smartphone bai ke phai taw cho naile naina brekiye chungsa sawo census ke nai ake self enumeration break registration ke complete nai abo joto so process ro Klumha joto no aini mo ke Khunoti Reang nke noro joto sikna je 2027 census ni program start ungni nai to ha bo 2027 census ni main feature in kit mapi abo ke self enumeration hinya mole noro ni sasok no census no wa chu ye khemayo mobile laptop ba computer ni ding Puila woke noro visit khedi bo website ni link ko se.census.government.in abo pai khe state ni option select kheye abo je capture screen no nukmo no type khewiya nai hinkhe household ni registration fill khe nem ba pandawo noro ni je no ni hobra thau ni mung type kheye bi ni mobile number enter khewiya nai hinkhe ke have preferred language no select khepaye abo noro ni mobile number ro je OTP number thangmo bai khe verify khewiya nai ta okay noro ni nokni details ro riak nai jemon district ni mung para town locality tre landmark abo pai khe no screen no noro ni map ni location no mark kheye save and continue option no click khewiya nai Nke no noroni no bru roni details jo toni accurately fill in kheye huyak nai abo pai khe
joto information srono trewaiha kaham kenaye review keapnai final submission option no submit keyaniskan. Nke waiha no submission complete ungpai ke abo noroni self enumeration ID ba SEID number hinge keha mainai abo no noro save keye larwa nai. Je phuwa noroni no o government ni yaudeng ke huyak mo census enumerator phai phuwa abo SEID number no noro boro bai share ke huyak nai. Bo joto process no noro no o tungye no klaima ke pai rimayo only 15 to 20 minutes nim shingwo no. Ang treko thaiha sanim chumo ke noro je hogra tungnai ro shia ro phono tungkhna boro no je shinai rungnai ro noro nangkhruk mayo bo self enumeration registration khyane maung baw ye. Ang joto government employees ro no phono kabuo je noro pho bo self enumeration process wo registration khyane maung baw jan ganana se jan kalyan khakjang ha joton